Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Arab Balkans channel, and hopefully that we have a blessed day tonight, blessed evening, and it's Thanksgiving. It is Thanksgiving. To je američki praznik Thanksgiving, ali nadam se da se neka čurka već peče i da svi slavimo ovim dolazećim holidays i novima i praznicima kako ih kod nas zovemo, i svakako svi smo veseli, svi smo debeli i svi smo u najboljem raspoloženju kao se to prističe za ovo doba u godini. I tako kako znam, u mnogim religijama kao što je islam, na primjer, se ne slave ovi događaj, ali mi, dakle, slavimo decembar. U decembru je za nas Ramazan. Dakle, zašto? Pa zato zbog toga što je bio za vrijeme poslanika Mohameda sallallahu alejhi ve sellem, u decembru je bio Ramazan i bilo je po kalendaru, i dakle ovaj lunarni kalendar uveo je Omar. Hvala Elnur, thank you Elnur Valjevo for heads up and for a heart. Thank you, I appreciate. I would drop by more on your channel, but unfortunately I don't have so much time to be like supporter of your channel, but I appreciate you being here and supporting my channel. Yeah, thank you all. So yeah, what I wanted basically to talk about is that maybe it's time to take it a little bit easier, to relax a bit, and to basically see what is, because I mentioned it in many lives. In many lives. See behind me is beautiful people of the Balkans. We are writing. They are so happy because the snow fell in the Balkans that they're writing Abasalik all over the cars. All over the cars they're writing Abasalik in Bosnia, in everywhere. So it is a revolution of Imam Mehdi. It is the revolution of Imam Mehdi, and we're sincerely await, that everybody support the Qaim, that the Qaim rises, and that everybody stand right where they should, like behind the Qaim, with us, with the truth, because Abba Sadiq is with the truth is with Abba Sadiq, Labeki Abba Sadiq. And this is what everybody, every believer of Ahmadi religion of peace and light, every group basically is trying to present, Basically, the religious leaders, the religious scholars have deceived the masses. They have basically took the stance of their land before the truth about religion. Because everybody is in for something. Everybody has something from being part of some religion. It's not that. I'm saying that scholars should now wear the rugged clothes and but if talking about religion, if we're talking about religion, the thing as the religion, religion is what religion is. It is like the deen, this is we all understand, that it is the path. It's it's not the belief, belief. I can believe in something, but it's I can believe. But how I act will prove how much I believe in something. So, what is deen? Basically, deen is if you talk something, you must walk the way. Not walk away, but walk the way. See, it's very simple. If you say that you believe in something, you must do what you said that you will do. And if these scholars, believe in something, and they believe that we are all going to heaven. If we listen to them, then they should do as they preach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammed, nadam se da je sve dobro u Srbiji, i pozdrav i assalamu alaikum tebi i Fatimi. Nadam se da se svi dobro. I da, evo, da vidim da li ima ko na kanalu. Evo, ja mislim da ima Elnur i Mohamed će možda doći. Evo, ja baš nešto lodam na kanal. Ja se nadam da ćemo imati prijatnu debatu. I da, i svakako, evo,
da nastavimo englesko. Evo, došli su gosti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear brothers? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate moj. Alhamdulillah, we are fine if you are fine. Yeah, I am fine. I'm very good, and I'm looking like to be more now when the holidays are come. Holidays in. The holidays are here. Christmas is here every day. But it's different because some people celebrate different holidays. For example, like for Muslims, Friday is like a free day. It's called Friday, so it's free day. But for example, for Jews, Saturday is the free day. It's like the Sabbath. Every Jew is free on Sabbath, and they have this beautiful off day. But for the Christians, is the Sunday is the free day for the Christians. But the atheists have Friday, Saturday, and Sunday free days. They have free days. It's 3 days come in freeze for the atheists. So I don't know, like, do people like don't believe in God because they have free days or not? What do you think, Muhammad? Maybe because they are so many days free. Maybe that's why they don't believe in God. They believe in 3 days. It's also good, to believe. For example, I believe in free meal. I believe in Happy Meal. I believe in many meals. But as we all know that like every lunch, like there is no thing as free lunch. It's like even if you eat somewhere, and the bartender or the restaurant, like if you say, I ate really good, I have eaten, I'm so full, but now I don't have the money to pay, and the restaurant guy could be good, he could say, what, you will pay later, and of course, and you think, I'm so happy, I outsmarted the guy, but like after so and so, do you remember that you were in this restaurant like at some time? Do you remember? Because I remember. Indeed, I have the bill with me. I have the bill with me, and basically, because you were eating so good and you didn't pay, you must pay me now. I mean, I'm not saying that these things are usual, but I'm just saying that. Like in this dunya, it is basically like that. But even if you didn't, sometimes it happens that even if you didn't eat somewhere, if you like were somewhere and you didn't eat, it basically someone might come and say, what, you ate there and there, and you must give me, you must pay me back. And you say, no, I didn't eat there. I wasn't there. I don't know what you're talking about. And the guy says, I don't care, you just give me all your money, No, I'm paraphrasing, but it's not that these things don't happen, It's like we for sure, there are people, bro. Yeah. There are people who count how many times they give you something, especially like food or chips, exactly. and Exactly. in school. Yeah, exactly. They I offer remember you, these days when I was in school. You must. It's not polite. It's not polite not to take from them. It's like you will go hungry if you don't take from them. It's like this thing of being polite, and like, aren't you being like showing your manners? How do you act? Why do you don't know how to act? It's like. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtar Kulijev, lijep pozdrav na azersku stranu Dave. I da, evo, govorimo o morala i manirima i dakle o kulturi. Dakle, na Balkanu mi kažemo ovo stvari koji zovu na zapadu morali i maniri. Mi kažemo, dakle, ovo je kultura, dakle, ali kultura, znamo, kultura je više, ne znam, više riječ koji se tiče neke folklore, ali mi zovemo folkloru, dakle, ono što su, dakle, traditions, dakle, national traditions, mi ovo zovemo, dakle, folklorom. Dakle, folklore is like the lore of folk. It's very
we consider it nicer word than like morals and manners. You know? Morals and manners are something else, you know. But the culture, we call it like act culturally, you know. Be acting according to the culture. You know? Come on, you know. Have some morals and manners, you know. Like why are you being so impolite? Why am I speaking of this? It is because many people come here and they are saying that we are not Muslims, you know, that we are this and that we are kafirs, and they are yelling at us, you know, they are yelling this and that, like we have no morals and manners, we don't know what we're talking about. So, like in spite of them, I would like to basically debunk them and tell them that basically we are here to be acting with morals and manners, and that we have no whatsoever intentions of being impolite here, you know, or that we have like some intention to cause this disturbance, or in a kind of way that we present something that is not appropriate to the security guidelines of the TikTok, or like the community guidelines and whatever, you know. Like I don't like to being called like a cult member, or like a cult member of this deviated traditions or something, and that I because I put on the channel a discourse with this guy who was an Arab, and he called him and he said, you know, why are you a kafir? You know, I'm not a kafir. Why would I be a kafir if I believe in God? You know, and he said, no, it's like I mean, it's impolite for him that he asked me that, you know. But come on, you know, it's like it's not that. Everybody comes with the best of intentions, but what can we do, you know? It's not that everybody has the best intentions, and this is all right, you know. It's not like inappropriate that somebody comes, you know, with asking things, you know. It happens on social media. We shouldn't be surprised, you know. Like, come on, you know, like Mohammed and me. We know that, like even in where we come from, it's a rugged world, you know. It's a rugged terrain. You know, in Sarajevo is snowing right now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohammed, Utah, how are you, dear brother? Kako si danas? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Evo, super. Alhamdulillah. Super. Danas odmaram malo. Odmaraš, džazakallah khair. U četvrtak rano si otišao na vikend. Da se odmar. Na vikend, dobro. Rani vikend. Pretpostavljam da nećeš sada da postaneš ateista, dakle, jer ateisti, dakle, počnu u petak, pa onda subota, pa onda u nedjelju kaže sada, dakle, dosta vikenda, sada ću da odmaram. Dakle, ateisti počnu u petak, onda subota i onda u nedjelju kaže sada je dosta, jer se spremamo na novi radni teden. I odmah opet počinju. I to je to. Nadam se da nećeš u ateiste, Mohamed. Ne, imaju neki praznik. Da, čuo sam nešto, da, pomenuo sam, mislim da se zove Dan zahvalnosti, dakle, dan biti zahvalan, dakle, da kaže svima kako sam zahvalan da je sve u redu i dakle i da možemo da ispečemo, gledaj, imamo za čurku, bacimo nešto para, ispecimo čurku i krompir i jedimo svi lijepo. Zamajavanje, laganje naroda ovdje, djece po školama, jer, znaš, ne mogu slaviti genocid koji su počinili nad narodom ovdje, nego, znaš. Ja znam da ovi, kako ih zovu, dakle, staro seljaci, kako ih zovu, dakle, i mi smo sa Balkana, mi smo stari seljaci, dakle, mi smo da, ne volim da sebe zovem ili bilo kogog seljaka, dakle, ali nismo baš ono slaves. Da, ne, mi nismo baš ono najfiniji momci ili dječaci, dakle, ne znamo da budemo najpristojniji. I ja priznajem
ja nisam baš uvijek najpristojniji i ne znam, dakle, kada dođem u stranu kulturu, ne znam, dakle, pravila ponašanja, jer me nije niko ih naučio, dakle. I svi trebaju, dakle, kad se suoče sa drugom moralama i manirima, trebamo da ponovo da izučimo ovo. I svakako, škola života najviše je meni najdraža i najskuplja. Dakle, škola života je najskuplja škola. I svi znamo da ako je neko išao u školu dakle, ako dođe, na primjer, svi znamo kako je kad dođe nova faca u bilo gdje. Dakle, ako dođe na prosto radno mjesto i ako dođe na visoku poziciju sa nekog univerziteta, dakle, svi gledaju ovo će biti baš zanimljivo, dakle, šta će ovaj čovjek, dakle, ovdje da uradi. I, dakle, čovjek dođe i gleda tamo šta je to, dakle, ja sam učio o tome, ali sada sve je meni novo. Šta ima tamo ova mašina tamo, dakle, kako, i onda čovjek počinje da pita naokolo šta je ovo, kako ovo radi, dakle, i onda, da li mogu da pritisnem ovo dugme, dakle, ne, ovo, nemoj da pritišćeš ovo, dakle, i tako je i kad se suočimo sa stranom kulturom. Kad se suočimo sa stranom kulturom, mi trebamo iznova da naučimo, i to je kada nova faca, iako je izučen, iako je on pametan, iako je on sve zna, dakle, on je pojeo, dakle, svu znanje, jer ima PhD i svog znanja života. I ako se tako ponaša, svi znamo da neće biti daš dugo u tvorici, ali tako je i kod stranih kultura. Ako se na primjer, da neko dođe da izučava strana kultura o nečem, svakako će biti, dakle, ako bude previše radoznao, bit će suočen sa problemima ove strane kulture. I to je u neku ruku jasno, pa je isto i kod religija. Dakle, ako neko kaže da ima znanje o islamskoj religiji, dakle, svakako joj ima, dakle, ali to ga ne čini boljim, dakle, ili da ga sad čini to zbog toga što je on primio islam, boljeg čovjeka od nekoga koji je primio kršćanstvo samo zato što je on primio islam. Barem ovako, dakle, se shvaća što se čovjeka samog tiče. Dakle, za mene, dakle, neko može primiti islam, može biti i radni učenjak. Može biti radni učenjak. Da, ali ako on, dakle, kaže da je ovo i kaže ja imam pravo ovo i ovo da radim zato što sam primio islam i boli se čovjek i imam pravo da ljude zovem kafirima, dakle, on mora svakako, ako on shvaća da je to ono što on treba da radi i ako on stvarno vjeruje da je to ono što on treba da radi, onda, alhamdulillah, dakle, ali onda mora da radi sve što islam uči i sve morale i manire što ih on propovjeda. Dakle, ako on uči o morala i manirima, ne može on, dakle, da radi suprotno od onoga što on uči. Dakle, jer to je, dakle, fakt, dakle, to je činjenica ili de facto suštinski hipokrizija. Dakle, to je suštinska, dakle, licemjerstvo u svojoj suštini. Barem tako ja mislim, i to svakako vidimo kod ovih neradnih učenjaka da ovo radite. Šta vi mislite, braćo i sestre? Naučiti nešto naučiti je dobro, ali ako naučiš nešto, ali je to nešto pogrešno, onda nije dobro. Ne, nije, svakako nije. Kada čovjek pogreši, onda shvati da je pogrešio i mora, dakle, i Ahmed El Hasan je rekao, dakle, ako shvati, dakle, ali ako shvati, onda on ne smije da ponovi ovu grešku, dakle, jer ako je ponovi, onda on neće da shvati. Onda je bezobrazluk, To je to. Ako je shvatio i ono ponovo radi,
on je svakako, dakle, pravi se, dakle, kako kažemo, dakle, na ulici, dakle, ovaj čovjek, dakle, on shvaća, ali on izigrava, dakle, on je onaj čovjek koji je misli da je pograbio sve, da je najpametniji i da shvaća, dakle, svakako je shvatio zašto je na zemlji, dakle, svakako, dakle, zašto se ne bi se zabavljali, vidi ovo, imamo, dakle, da nabavimo ovo, ono, i pobabit ću sve prijatelje i možemo da slavimo i svakako je to lijepo, dakle, svakako na dan kao što je dan zahvalnosti. I isto je, na primjer, i za, ne znam, za Božić i za sve druge, dakle, dane na koje se slave dani i na koje se, dakle, rade lijepe stvari. I što se, dakle, Europe tiče, svi znamo, ja sam baš iznenađen, dakle, kako, na primjer, je ovo u Europi, jer ja sam shvatio, dakle, jer sam živio neko vrijeme u zajednici, gdje smo se, dakle, učili da svaki dan, i na primjer, dan nekog lijepog dana, ili dan nekog lijepog čovjeka, ili dan nekog lijepog praznika. I to smo se učili, dakle, i imali smo dane kao, ne znam, danas je dan slijepih ljudi, ili danas je dan hodajuće mrave, i svakako možemo da slavimo ove lijepe dane i imamo slavlje ili da jedemo ručak uz misao na nešto lijepo. Ali, dakle, ono je baš, to ima smisla, dakle, da se pravimo, dakle, što je super, danas je dan žutih mrava, pa super, gledaj, mravi su žuti, ima crvene mrave, ima crne mrave, ali svi znamo da crni mravi, dakle, da najviše rade i da crni mravi u prirodi imaju neku funkciju, imaju neki smisao, a više ovi crveni mravi su više ovdje da prave neki nešto što nije sasvim biti koeksistentan u prirodi. Više su, dakle, ova invazivna sorta mrava i svi znamo, dakle, ako ima mnogo miksova i pjesmi o tome, dakle, pazi se crvenih mravi jer svakako treba crvenih mravi. Ako dođe u Sloveniji ih zovemo faraonke, ne znam Mohamed i Mohamed iz Utaha kako ih vi zovete, dakle, ali mi ih zovemo faraonski mravi, da li ih vi zovete drugačije? Ne znam, brate, tačno o kojoj vrsti mrava. Ne, ja govorim o vrsti mrava. Ja sam rekao Mohamedu iz Utaha, ali ako ti želiš da pričaš, možeš da odgovoriš. Ja govorim o sorti mrava, dakle, jer mrava ima više vrsta mrava, dakle, ima, dakle, mrava koja radi i ima mrava koja ne radi, dakle, i svi znamo da, na primjer, jer si ikada naišao na mravljinjak, na primjer, da si video? Jesam, da. Da, i što si video tamo? Pa da, ima raznih boja, ima crveni mrav, ima crni. Crvenih, ima i drugih boja. Neki lete čak. Da, i to sam vidio. Ja ne znam kako se to dogodi, ali video sam, dakle, da neki mravi i lete i da ima, dakle, ovo mini ekosistemi, dakle, u prirodi koji se događaju u neke stvari, kako se kaže, ekstraordinarijum, dakle, kada kažemo terarium, kažemo da je nešto ekstra, onda vidiš mrava, dakle, da leti, onda, dakle, svi smo vidjeli, dakle, etoment sam gledao kao mali, dakle, bio mi je baš fini crtić, dakle,
eto leteo je po nebu, dakle, i svi su znali, dakle, ovaj leteći mrav, ovaj je baš ekstra, dakle. I bio je super crtić, bio mi je bolji nego ovi na Cartoon Networku, dakle. Pa dobro, ajde, na Cartoon. Nego Eustahije Brzić. Ba da, Sjećate li se? ne. Eustahije je bio bolji, Eustahije je bio bolji i od eto, dakle. Preko Eustahija ne možemo da idemo, dakle, jer Eustahije je tu da napravi ono što mi ne možemo, dakle, jer Eustahije uvijek kada dođe japanska buba, odmah Eustahije, dakle, ima rješenje za problem ili baš ide on da traži rješenje, ali ponekad mu to uspije, a ponekad i ne. Stvarno dobro da si me prisjetio na Eustahije Brzića, jer ja mislim da ću pogledati danas nekoliko epizoda da se sjetim ovih lijepih dana. Dakle. I evo, baš sam napravio nešto, dakle, ekstra. Napravio sam, nećete ovo vjerovat, draga braćo. Šta sam napravio? Napravio sam ovo da sam stavio nova 2 dokumentarca na YouTube kanalu. Dakle, imate nova 2 dokumentarca i na TikTok kanalu, ali za sada je samo jedan. Zove se Treatise of the Manichism. A drugi dokumentarac koji sam stavio će biti na TikToku uskoro, ali ako idete na YouTube kanal ROPL Balkans, imate sada baš novi, baš sam ga stavio pre par sekundi, zove se What is Real. What is Real, i dakle, ja sam više, kako ljudi možda neki ljudi me znaju, dakle, bar se trudim biti slobodni umjetnik, dakle, kako kaže, dakle, umjetnici, kako kažu, više su slobodni nego nisu, dakle, više su, ako smo na slobodi, onda nismo umjetni, već pravimo, dakle, umjetnost, i svakako, ako smo na slobodi, volimo da pravimo umjetnost, dakle, mi radimo što volimo umjetnost i zato pravimo umjetnost, i zbog toga, dakle, pravim sa ovim lijepim vizualijama što imamo na raspolaganju u zajednici, pravim, dakle, dokumentarce svih vrsta, i posljednji je, ako ćete gledat, What is Real, dakle, šta je stvarno, i nadovezao sam neke dakle, komparacije, paralele u nekom smislu između dakle, filozofskih poenta Golod Weissa i religioznih poenta Golod Weissa, i između platonskog koncepta filozofije i manihejskog poente filozofije. Ja mislim da sam uradio, dakle, stavio sam još nekoliko ove Halloween muzike, dobro, bio je novembar daleko iza nas, pa ipak, dakle, napravio sam nekoliko ovih lijepih stvari da ljudi mogu da ih gledaju i da možda bace neki komentar, da kaže šta misle, kako da shvaćaju, dakle, što ima filozofsku poantu religiju, šta ima, dakle, spiritualna poanta religiju, šta ima dakle, filozofsku poantu religije, i kako bi ljudi trebali da shvaćaju religiju. Zašto je ovo, dakle, suštinski pomembno, dakle, zašto je ovo nešto što bi trebali da pričamo? Pa zato zbog toga što, ako se govori o religiji, trebamo da, ako govorimo da smo, dakle, sljedbenici Kaima, moramo da znamo o čemu pričamo. Ne možemo, dakle, da govorimo ljudima, dakle, sada će ovo, dakle, bit će sve u redu, pa ne možemo, dakle, izvan toga da pričamo suštinski o tome što se događa na svijetu, što se događa u suštini preko puta, što se događa u našim životima i u životima ljudi koji smo ovdje, dakle, na ovom planeti i u kojoj se nalazimo, dakle, svi se nalazimo u nekom suštini, možda se poneki ljudi nalazi po nekim problemima, ali inšala ne, dakle, inšala khair, da ih Bog nagradio, dakle, ako neko
traži neku pomoć, ja sam uvijek na raspolaganju, dakle, možda psihološku pomoć, možda neku drugu pomoć, dakle, para nemam, ako neko želi para care nemam, ali mogu da mu, možda da odradim nešto za njega i da mu pružam, dakle, ruku u ovo ili mu dam, dakle, prijateljski savjet, dakle, brate, nemoj činiti ovo, dakle, to je baš nešto što ne bi trebao činiti i svakako mnogo ljudi možda, dakle, ako slušaju možda poruku što mu kaže tata, dakle, na primjer ako vozi, dakle, po cesti koji tata zna, dakle, ako vozi po cesti koji tata zna, po brdovitom Balkanu i kaže, sine, nemoj ići tom putem, i zašto da ne, tata, vozio sam tim putem 1.000.000 puta, nemoj tata da me ti učiš, dakle, i kaže tate, dobro je sine, sad ću ja za kormilo i nemoj više, sad nećeš voziti godinu dana. I to je to, svi znaju, dakle, ako neko sina uči, pa dajte, dakle, da vozi auto i sinko, dakle, bezobrazan je i tata mu je pozajmio auto i kaže, ne, ja ću sad sam. Ne može, dakle, svi znamo da to su neke stvari ovako kako bi stvari trebale biti i u nekim kulturama te stvari su dakle, prirodne u nekim kulturama, ali u nekim kulturama to ljudi još nisu naučili. I svakako nije ništa, dakle, strano, nisu naučili, ali svakako morali i manira ponekad treba da se uči iznova svakog dana, dakle, da možemo da koegzistiramo na ovoj lijepi planeti, da idemo dalje, dakle, da postojimo dok može, ali prilagođavanje, kako znamo, je najviša ljudska vrlina, dakle, da možemo, jer ako to ne bi bila, dakle, svakako bi ljudi, dakle, već odavno stavili neko i neki ljudi to i rade, ali oni koji su ljudi, dakle, oni koji ja zovem ljudima, su ljudi koji u stvari mogu da se izvrijeđaju, dakle, mogu da vrište jedni na druge, ali onda, dakle, svi si pružamo ruke i kažemo, mi smo u skajima, mi ne volimo da se svađamo, mi smo suštinski znamo da postojimo na ovoj planeti gdje stvari su, dakle, što ga je stvorio Sotona, u stvari, stvario ga je Abalis, kao što kaže Ahmed El Hasan, dakle, otac kreacije, dakle, Azazel, kako ga zovu, dakle, ako ste pročitali knjigu od Enoha, i nije to stvorio sam, dakle, stvorio je uz pomoć i drugih anđela, dakle, koji su naravno to radili sa svetlošću Allaha sve uzvišenog, ali to suštinski trebamo svi ansari i vjernici i ovih što su učinili hidžu i oni, dakle, koji se suštinski nalazi u ovom Matrixu što se zove planet Zemlja, svi mi ovo trebamo da shvatimo, jer ako ovo ne shvatimo, nismo ništa napravili. Dakle, to moramo mi kolektivno da shvatimo i da shvate svi ostali. Dakle, da je ovo što bi oni religiozni ljudi i koji shvaćaju što je poenta religije trebali da shvatu. I to je to što se meni tiče. Dakle, imate, braća, neki komentar na ovo ili vam se sviđa ovo što sam rekao ili ne baš? Ja mislim da su braća otišli da spavaju i da su me prestali da slušaju. Svakako, ako vam nisam zanimljiv, ja se ispričavam, svakako više vidim, pao sam, dakle, u ovaj monolog i ispao sam, drugi su ispali iz reda, ja se izvinjavam, dakle, svakako, super, hvala za sve fenove, ekstra pozdrav i svima. Evo, to je to, da
da kažem da mi smo ovdje da filozofski shvaćamo suštinu, dakle neke poente da smo mi ovdje, dakle da ima Kaim, dakle Aba Sadik ima kormilo na ovom brodu, dakle na ovom brodu koji plovi kroz zemlju, dakle da mi smo na brodu kao za vrijeme Nuha, sad nismo još u ovoj paradigmi da smo u Nuhovom vremenu, dakle, jer nije još, dakle, ovaj potop. Ali smo, dakle, u ovoj adamitskom zavjetu, gdje u stvari mi trebamo da se poštuju religije, dakle, za vrijeme Kaima svi znamo da će dolaziti do ovih stvari, dakle, da će ljudi pričati jedni protiv drugog, da će, na primjer, onome koji govori istinu se neće vjerovati, a onim koji kaže laž će se vjerovati. Dakle, i ovi ljudi će kazati ovo, ovi ljudi će kazati ovo, i da će za vrijeme Deđala, dakle, da će biti sve izovrnuto. Dakle. I to se u stvari događa na svakom trenutku, na svakom koraku, i ljudi neki shvaćaju, neki ne, da barem svi shvatili i da barem svi bili nagrađeni kako to svima pritiče i kako to svima religiozni i dakle svima po njihovoj religiji. Dakle, ako neko vjeruje da će za nešto što učini biti nagrađen, ako je učinio nekome dobro, dakle ako je nekome podario možda sirni namaz dukate, jer znamo gdje je dukat, tu je dom. Ako je tamo više ljudi, ima više dukata, ove sirnice, onda svakako super, više dukata, više jela i više leba i više svega. Dakle, alejkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edin, da li imaš neko pitanje za Aeropil Balkans kanal, jer vidim da ponekad osvrneš, dakle, da škicneš oko na kanal, dakle, i da vidiš što se događa, i svakako možeš da, evo, ima i Zigmund, my brother Zigmund is from Poland, hopefully, it's Zigmund, assalamu alaikum, hopefully, assalamu alaikum Zigmund, how are you Zigmund today? I'm okay. You're okay. It's okay. Hope you are okay too. That is very good. That is very good that I hear your voice. That we are here in this Balkan region, welcoming our Polish brothers. Before are you celebrating Thanksgiving, our dear brother Zygmunt? Thanksgiving, I didn't know. It's Thanksgiving today. It should be Thanksgiving today. I don't know if it's tomorrow, but I think in some areas are celebrating Thanksgiving, and it's a holiday as any other. I know that Native Americans are not celebrating. They are not celebrating Thanksgiving, and that's all right, you know, because I mean, some people think that they shouldn't be. It's not that they shouldn't be thankful, you know, because somebody is blaming Native Americans. Are you not being thankful, you know? Come on, I mean, you know how it is, you know, when you meet the guys who say it's party time, you know, you must go with them, you know. It's impolite if somebody is, and it's true, you know. It's impolite if somebody is inviting you to the party and it says, you know, I won't go, you know. But maybe somebody gets out, you know, like out of the vibe, you know. Somebody, I'm sorry, you know, I'm not feeling okay, or like, I think that maybe because I am a Native American, I shouldn't be celebrating this type of holiday, you know, like, it's not appropriate. Because I come from the tribe of this and this. I should not be celebrating Thanksgiving because it's a part of another culture. And for sure, for example, in the Balkans, I'm not sure, brothers, are we celebrating Thanksgiving in the Balkans? Mohammed 1 and Mohammed 2. I think Mohammed. Okay, are we celebrating Thanksgiving in the Balkans? I'm not sure actually, because today nobody talk about it. No, yeah. Ne znam, brat moj, ali ovdje natives, sad gledam ovdje po Americi ima natives, dosta se diže i pričaju. Mislim, kako će celebrate nešto što je naš
jedna priča, znaš, kad je pobjednik piše istoriju, znaš. Da, svakako. I sad Ne može za ove- niko da poriče, da kaže išta protiv toga. Pobjednik uvijek napiše ono što se i dogodilo. I svi se slažemo sa tome i niko ne može da oporavak. Dakle, kako kada dođemo u učionicu, i kažemo, dakle, 1 + 1 je 2 i učitelj kaže nije. Ili kursadžija, dakle, na kursu, da sam ja kursadžija i na kursu, ja kažem, da li mogu kroz zeleno svjetlo, jer je zeleno svjetlo. I kursadžija kaže, ne možeš. Vidiš? Ovaj učitelj ima uvijek je u pravu i tako ako neko kaže ovoliko je ovoliko. Kako može neko da shvati suprotno od onoga što je naučio? Kako? Ja ne shvaćam, ali možda neki ljudi su pametniji od mene i će shvatiti ovo što ja tek probam da naučim. Allahumma salam Muhammed. Ali Muhammed ali ima al-Megdinu salam taslimom. Znaš kako kažu, uvijek imaju dvije strane na novčanici ili na... Da, svakako. Slažem se s ove. A svi smo ja mislim Hamlet je dosta dobar primjer toga, jer ja se nalazim u engleskom i baš u ovo šekspirijanskom smislu riječi ili kulture ili dakle igre ili ovo što zovemo Matrix, baš je ova, dakle, imamo, dakle, flip side of the coin. If we flip the coin, we have flip side of the coin. It's always what decides it is the flip of the coin, you know. It is the flip of the coin, and like even like I don't know today. I remember football matches back in the days. I don't know how today they do it, you know. But in the 90s, I think it was the flip of the coin, if I remember. I didn't look because I don't have a time like watch a football match. There was It was a flip of the coin. even the flip of the coin decided that a team could go to the next round of the Champions League. There was a match like this. I guess Widzew Łódź was playing, if I'm correct. Yeah. That was interesting. I Like think we you're had right. extra time, and later there was no penalties. There were just flip of the coin, and whoever Just flip of the coin. guessed the coin, then he won the match basically. Exactly. You are right, Zygmunt. You are right, and I completely agree with you. You know, and it's like when something changes. You know, like even when like some team like in the Champions League is too good. You know, I think, you know, that somebody says, you know what, you know, because of the goal difference, now we will change something, and because like it's like it was offside. You know, it was like. Or like when you have like direct free kick and indirect free kick, you know. I remember, I don't know if this rule still stands. I remember that you had free kick. It's like indirect free kick. It's like that you should not like shoot the ball at the goal. You know, you shouldn't, but you must like assist somebody and he shoots them. It was that he rule. has to like. I did. It can be like. Yeah. The straight shoot. Somebody has to pass Yeah. the ball basically, and this is like Yeah, the second yeah, touch of the exactly. ball, and then you can score the goal. But it depends. see. It depends on the foul, I guess. I don't know how it's up right now, but it was dependent on the foul. Yeah. Like for example, I remember yeah. like on the pitches, like on the football grounds, they were playing that if somebody touched the ball with the hand, he can't. You can't score a free kick from the foul. That is from touching with the hand. Zygmunt, But you can. Do you think? You can score in other free kicks. Do you think Maradona scored the goal with the head in '84?
Yeah, I remember he tricked everybody actually. Oh, Yeah, and the referee and everybody. They called him the god of football. That was amazing. yeah. That was amazing. Many people say that he tricked. I don't know, no, because I remember that this like catapulted Maradona to the best players of the world. You know, what he did, everybody remembers, and like it's this Argentina moments like it continued, you know, to the it was the continuation of sorts, you know. Everything after that was how would I call it? It was destiny. It was destined to happen. Any comment? That's amazing. Any comment? No. Okay. I will leave it. That's amazing. Ah, you know, that's a very historical moment. Yeah. I agree. So, if you don't mind, I will end at that because I'm putting every recording online. So, thank you.